Rũkũngũ rwa mambura ma mashujaa rũkĩgwa kaunti-inĩ ya Kericho itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Cheptukung gĩcigo-inĩ kĩa Belgut, nayo bamĩrĩ ĩno ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kwamba hema makĩrika mĩhang'o-inĩ ya macakaya na kũbanga gũthika mũirĩtu wao wa ũkũrũ wa mĩaka 21 ũgwĩtwo Mercy Chepkemoi. Jana kitu kama saa 4 walipigia mimi simu, mama mwingine akasema kimja district ninasikia Mercy aliumia. Sasa nikafaa tu nguo hivyo tu nikaenda kupika huko town, nikaenda kuuliza sikupata, nikaenda casual kuona sikupata, sikia mwili tu ilitetemeka. Wiki hii alikuwa anataka aenda shule college kuendelea huko, lakini shetani ni mbaya. Yeye mtoto alikuwa, mimi napenda yeye kabisa, alikuwa mtoto na iko bidii. Alikuwa iko bidii kwa kila kitu, kwa kila jambo. Mũrũ wa tatawe nĩ atarĩirie ũrĩa mĩto yao ya kũnyita itemi igongona-inĩ rĩrĩ rĩa bũrũri rĩrĩa rĩrarehetwo gũkuhĩ na kwao ĩratũmĩte maroke kĩharo-inĩ gĩa Kericho Green mathaa ma ikiria nyoni nĩguo matikae kwaga mweke. Kitu around saa 8:30. So tukaenda tukaambiwa amwezi ukaingia kwa main gate, sasa mnaweza enda kwa gate B. So tukaenda kwa gate B, tukaenda kupanga line huko. Kwa kupanga line, kuendelea kupanga line, tukaingia hapo. So tukaitwa na polisi, katumwambia hapana, hatuwezi kuingia na hapa, unaweza panga line. Tukapanga line hapo. Athiĩte na mbere gũtarĩria ũrĩa ũingĩ wa andũ ũrahanire ta ũraremerera maabitha arĩa mararĩ ihingo-inĩ cia kĩharo na gacagaca-inĩ no kũragĩa na mũtindĩkano, andũ amwe makĩgwa marima-inĩ marĩa maratiganĩirio waki-inĩ wa kĩharo gĩkĩ. Ni polisi walikuwa kidogo hiyo time, wakafurusha watu wenye walikuwa huko juu. Hao watu wakakuja kwa hiyo KFC. Walipofika hapo, hiyo sasa ya kutaka kuingia ndani, kuna hiyo furuku ilitokea. Sasa watu wakaanza kutusukuma, kurudi nyuma, kusukuma, turudi nyuma. Watu wakaanza kuanguka. Mimi ni mmoja wao wenye walianguka, nikaanguka hapo. Hao watu walikuwa nyuma wakaniangukia pia. Mimi nikaingia mpaka nikaingia kwa hiyo steel gate ya kiwanja yenyewe, nikaingia mpaka kichwa yangu, hata mimi nikaumia hapa. Hata unaweza ona macho yangu, tena niko na hiyo shida. Lakini mimi nilikuwa afadhali. Sasa vile nilianguka na nikafaint hapo. Hata hiyo simu hiyo ilikuwa mbaya sana kweli. Ninapata viatu iko chini. Akamaliza ndio mimi na blame serikali kule. Mũmbunge wa Belgut Nelson Koech ũrĩa ũcereire bamĩrĩ ĩno hamwe na angĩ arĩa matigĩtwo na nguraro nĩ eranĩire atĩ thirikari ndĩgũtiganĩria bamĩrĩ ici. The patriots who are turned out to listen to the president, to listen to the national event and to celebrate our heroes of yesteryears. Unfortunately, we've lost lives. We celebrate them today, we mourn them, and these are the real patriots, these are the real shujas. We will continuously engage with the families. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ nene ya Kericho ugĩte atĩ andũ erĩ arĩa marakomete gũkũ makĩrigitwo kũrũmĩrĩra mũtino ũyũ nĩ marĩkĩtie kũheo rũtha mainũke thutha wa kuoneka ũgima wao wa mwĩrĩ nĩ ũcokereirie. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.